hurmatli xotin-qizlar, bugun 8-mart o'ng'ayidan biz sizdan so'rovlar oldik. Mana bunday so'rov. Mujigingiz erta bilan isirib qaytdi, siz ne ishlaysiz? Voy, ismingni. Iye. Bo'yish qon bo'disi. Tapishga olib tezroq bitirgan. Qo'rqamiz, qishqiramiz. Shibin o'tirgish bilan endi. Dixlafos. Abov meni bilmingda bo'g'ay. Sipab yaratamiz. Yumshog'im. Ulemasda aferlar bu qo'yamanda kelgandimda ebetlab izem oyoq bilan. Eğer bu da süt aşısın kimde ve matlarım sen indi koşarız abizat nişattı odalar kaymışaydı olmaz Yıllar erta bilan necha topish şey ekan? Ayta olasizmi? 11 bilmayman 23, 25 13 ta bo'la, 15 ta bo'la, 18 ta bo'la, olsam bilam. 45 Bir. Siz necha kerak o'ylaysiz? Xotin-qiz ko'pmi xizmat haqi olib ishlarga tegish ekan? 1,5 million. Ko'p bizning oqsoch. Da 45 milyon terasi var. O 1,3 25 so'm. Benim pakupatlarım gittim mi? 12 so'm. 16 so'm. Abov meni bilmingda bo'g'ay. To'xtatishim kerak. Bir yashga qilib bashim. 8-martda siz nendek bo'lak tilaysiz? Sıyır, mayı, varenье, колбаса, yumurta. Davul desin. Darular. Tamam. Oshqishlar. Trus. Aptishka. Пиво, закуска. Spazmalgon, timpalgin, pintalgin. Qopshiq. Shilek. Gubka. Boshida jo'ra. Kerak. Qo'l surtirga shuprak. Yumurta. Kefir, qatiq, süt, qurshaq, shirindir, kishir, moy, baliq, it, zemzem sulari, konfet, peshine. Benim pakupatlarım gittim mi? Sizning bilan dunyo yamli, siz pishirgan oshlar tamli, ming qilanib bizni so'ksangiz de tillaringiz sizning bolday tamli. İşlegan har ishingiz zo'r maqtovlarga teng, uyingiz nurli, ko'nglingiz keng, sizning tuzumliligingiz farishtaga teng. Qaytib divanda suzilib yotib, pivo bilan baliq quyrug'ini tortib, qilamiz qo'yshaq uyda heroy gibi ko'ngil qillaringizni tortib. Qayda borsak da, qaya yursaq da, xotin-qiz tili ashi shekilli. Lekin uchrashqach yillar biz ko'proq haybat-naybatraq сөйләшәбез шикелле. Рәхмәт сезгә безне сөя белгән өчен, рәхмәт сезгә зур баладай күргән өчен, рәхмәт җылыйып та тәмле ризык булган өчен, безне ират итеп күпләргә сөйгән өчен. Удар сделай, это трек следующий шекель, намек сделай, пожалуйста, на себя. Күкрәкләргә күп Xotin-qiz Менә Америка итеш. Давай, не специально пора. Хорошо. Сөндіріңіз вақытында. Сөндіріңіз бүтін сөздейді. Yazlı kıyaş nuruna kumulgan әлеге бәйрәмдә сезгә мәхәббәт, матурлык, Ана назы, ярлылык, мәрхәмәтлелек, сабырлык телибез. Һәм матур бәйрәм көнегездә безнең ихлас котлауларыбызны кабул итегез.
Singillerimiz, kadirli hatın kızlar, endilerimiz, ebiler, opalar, singillerimiz. Sizni şın көңелдән 8 Mart bayramı bilan kutlayız. Sizge iyi dilekler sunuyoruz. Yakınlarınızdan ilgiligen görüp, yaşarken nasip etsin sizge Xudoy. Salkın uzun kışlardan soң kelgen bu birinci yaz bayramı en güzel bayramlarının birisi. Bu bayram sizge turmuş yemi, yaşav kişi istesin. Bәхет nurunda kuyunup, nazga kömülür, süyülüp yaşayız. Bayram bilen sizni. Bayram bilan. Ok bәхетләр tilep kızıl doldu. Yılkıldıyar gümüş bürüler. Kutlu bulsun, matur yazgı bayram. Şatlık bilen dolsun köngüller. Kuyaş gülmez, kırış erimez yalkınsız. Yerine utlu yalkınlarda yandırıp, kol itkende, gül itkende hatın kız. Kadın kızlar davınlarının bizegi, jirde bulgan bütün yemnin üzegi, illerini de bar itken hem zor itken, kadın kızның barşası hem güzeli. Hatın kız ol, nur şeşkesidey sabıy, nazlı, ilke, balalarday tatlı canıy. Ol, en aziz göz nurumuz, bak ana, var güzellik analardan başlana. Ana şunday izgi tilekler bilen bayramımızı başlayız.
Нәфис сөз Азамат Галимжанов. Әйткән иде әби, йоклар алдынан әлбитесейні оқып ят улым деген иде. Кем білген бит аны? Йокларға гына яткан идем. Тышта җил сызгыра, яшен. Һәм менә шул чак кинәт җен килеп кермәсенме өйгә? Җен, ул күзләре, юк инде борыны, зур, ул тешләре, юк инде бармаклары, нечкә, озын. Шул җеннең тәрәзәгә каршы стенага килеп сарылуы булды. Минем юрган астына чумуым булды. Бираздан соң дир-дир килгән аяк бармаклары белән юрганны акрын гына шудырып тегеңә караган идем. Әлбитеси, котлармыштыр. Теге җен стена янында кыймыл килеп нидер эшли бу. Стенада минем фото иленгән иде. Шуны чәлдергә уйлыйм икән бу җен дигән уй йөгерү булды башта. Юк, фотога кагылмый, әмма һаман кыймыл килә. Ник бер авыз сөйләтсем ичмасам? Үзем кычкырырга да куркып ятам. Үзем уйлыйм, бу җен безнең сөйләшә белмидер. Белсә, миңа сүз кушмыйча калмас иде. Тагын юрган астына чумдым. Чумарсың да, үзеңдә җен хәтлек җен актарынып йөрсен әле менә. Ул күзләре, юк инде, борыны, аз гына башны калкыткан идем. Шытыр! Күк-күкрәп җибәрде. Теге җен миңа килгәндәй тоелды. Һәм мин кычкырып җибәргәнне сизмичә дә калдым. Үтерә! Җен үтерә! Тавышны ишетеп, бүлмәгә әти белән әни килеп керде. Эшнең нидә икәнен телемне көч-хәл белән генә әйләндереп аңлаткач, әти стенага карады һәм тәрәзә янына килде. Эй, улым, курыкма, җен түгел бит ул. Тәрәзә каршындагы тупыл. Шуның шәүләсе стенага төшкән. Кем белгән аның тупыл шәүләсе икәнен? Сөйләшмәгәч. Азамат Галимжанов. Рәхим итеп каршы алабыз. Сезнең алдыгызда җырлый Әдел Мәҗитов. Уйна гармон. Şadlıklarga kumsin dünyanı. Sevmeden
Сәхнәдә бер туган Мардановлар, каршылыгыз. Yaşayan yaşlarında hem tibetip көңіл қылар талyan таушы тынышланып қалған түнгі уламларға таларды. Далылар арасына кіріп ғаламның тәләстәрге келіп салылар. Біләсейді гармон һәм гармоншы кем ұслайдырып сағына. Рәхмәт сыңа, гармон һәм гармоншы. Йокласыннар, күңелі тыңланнар. Талyan мұңында күп майлар, сағынайды түнгі урамлар. Кем икән олар кірінгенә тұрып, тәрәз пәрдәләрен күтәргән. Талyan таушы ойқый күңелләрне, йөрәк тибе, исләр сүнмәгән. Койларда сызауы уламнарның җылла узханасы егетләр. O жыллар да инде unutulганды. Тәсбихаты шаһарныкылар тезелешеп басып күкрәк киенеп, сез җырлаган таныш җырларны егетләрне сагына. Кишләр җитсә, йорсыз калган авылламан. Егетләр, бергә җыелып, гармунчыны алып уратып, таныш җырлар. Бер генә кат, урый гале авыл урамын. Кемді тұрып тәрзәсін ашар, кемді шығар қопқа төбіне, кемді қошылып жырлар. Кемдір яшын сүртір яулық сетіне. Рәхмәт гармон, ішіме сыйдырғансың, қақым мұңын, яшли хисәрін, әрке шулай мұңға, жырға, бизе дауылын кішлерін. Гармонын айдалып шыққа, біз көтәбіз сені тұрықта, тал таянын. Яр гармончы uşan basını garmonu gayip olgan bulnağa da ben bilip talatları balık boşanı yıllasız garmon hem garmonçı konu kötap gün doğuşanı koytalası dik bilgine kişke yılla yılgan fuşurnu. Mardanovlar. Әгәр тагын бер көчле итеп кул чабып алыйк әле. Нәфис сүз. Әмир Камалов, каршы алабыз. Biz dünya kütəbiz birlikə. Dünya bulğaç, dünya indi, xavfsiz bulmuyor bədə. İşəvi yol idi, cevaplarga gitti. Min gizir ne işlədim? İşlədim, işlədim. Tutundum evi qaytuğa, bədən qızdırğa. Əvvəl qızdı, tutundum qızlarga, şoturda şot bile. Şundu yaman etine, hatta ut da tuzmadı. Sikrep mende üstüne. Tabak, qapıra oldu. Titrek suğa yıgıdım, şu üçündüre bilgirdim. Tabak, qapıra oldu.
boş yerge kırrım tuldu. Kırrım sidik kulmekke, moy tuldu şülmekten, şol bar balağına da, hatta oyağıma da bir koytkaş böl çöptü. Kulağımdan oşul şaklar indi, umalay bulğanға, bәррән ке қыздырғанға, әлі kulağımda şunda yankın çık koyğanға. Ondan taşqa su salım, taşqa koydu əminə, anlarım. Bir uzaqlap sabunma bildi əminə, əbi, yarı balam, xəzəbi, şütkünə xəl alayım dey, anlarım. Bir bu dünyanı şiştartıp çıkarayım dey, əbivlə ki biz dünya tövbüz biriyyə. Dünya bula indi, uttu da tütünü de. İşte alkışlar. Amir Kamalov. Hozir kuchli alqishlar bilan qarshi olamiz. Sizning oldingizda Karim G'alimjonov boshqaruvida jir "Mingda soldat bo'lar edim". Karim G'alimjonov. Kuchli qo'l bilan alqishlar. Hurmatli tomoshabinlar, sizning oldingizda Tatar biyovi.
Yigitlar sizga bu qo'shavlar. Rahmat. O'zimga shoqqan ko'p. Qarang oy, sahnani bizning yoshlarimiz dirshilgitalarmi? Shu qara, shunday unda yoshlargina beydi, bizning bolalar beydi. Qo'yasin bizning yigitlarimiz. Olar da jirmoy. Ayda shaqiraylar shularni. Ayda güzeli, Huskan avulning eng bo'lgan, eng shivar yigitining birisini chaqirib ketdik hali. Jirvoy Oydar Fayzrahmonov. Qarshi olamiz. Hurmatli do'stlar. Oydar Fayzrahmonov. Hozir sizning qarshingizda saksofonda o'zining motor kuylarini boshqara Olmaz Mirg'alimov. Rahim etib, kuchli olqishlar bilan qarshi olamiz.
Жырлый Фәнис Гарифуллин. Түгел янып тормай, сүрелә биләр хиселәр. Кабатланмый имеш язын, йолдыз санаган кишеләр. Хисләр сүнә дигән сүзләр, хактылы хатагына. Яши саф сөюнең кадри артагына. Хисләр сүнә дигән сүзләр, хактылы хатагына. Яши саф сөюнең кадри артагына. Яш чагында бергә шатлык, кайгысын белмәгәнбез. Без бит әле ул чагында ярата белмәгәнбез. Хисләр сүнә дигән сүзләр, хактылы хатагына. Яши саф сөюнең кадри артагына. Синең белән узган гомер бер мизгел кебек кенә. Яши сөю тәмен бетердек белеп кенә. Хисләр сүнә дигән сүзләр, хактылы хатагына. Яши саф сөюнең кадри артагына. Хисләр сүнә дигән сүзләр, хактылы хатагына. Яши саф сөюнең кадри артагына. Яши саф сөюнең кадри артагына. Кадри артагына. Һәр кемнең еллар узган сайын, узган гомер юллары, истәлекләре күз алдына килә. Узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганлыгы, гомер күзләренә кергәндә, җимешләр инде өлгергәнме, менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Ират бу чорда алдан-артын уйлап, акыл белән эш итә. 7 кат үлчәп, 1 кат кисә. Бу сүзләр нәкъ менә безнең җирлегебез җитәкчесе турындадыр мөгаен. Шулай булмый ни, ул безгә гүзәл затларыбызны җырлап, җырлар аша бүләкләй. Көчле алкышлар белән каршылыгы сәхнәбез турында Радик Шарифҗанов. Хәерле кич, хөрмәтле авылдашлар. Сезнең алдыгызда Туган авылым урам дигән җырны башкарып китәм. Бу чын сельсовет җыры дип саныйм мин моны. Үзара салым җыя шушы җырны түгелгә керде. Туган җирем, үскән җирем, адигенә бер авыл, ади булса да яз җиткәч гөл бакчасы бул авыл. Туган авылым урамын, кабат урады, баш очында кош сайрады, бәхетемә юрады. Туган авылым урамын, кабат урады, баш очында кош сайрады, бәхетемә юрады. Yurtları yaңа bulsa da bizning avul durumni unutma tugan avul.
Başışımda kuş sayradı, bəxtime yuradı. Tuğan oğlum uğramın, qabat qabat uğradı. Başışımda kuş sayradı, bəxtime yuradı. Bilmem kimler oturtkan Tuğan dilim, muğla dilim İşitile her yurtta Tuğan oğlum uğramın Qabat qabat uğradı Başışımda kuş sayradı Bəxtime yuradı Tuğan oğlum uğramın Qabat qabat uğradı Başışımda kuş sayradı, bəxtime yuradı. Başışımda kuş sayradı, bəxtime yuradı. Rahmet bizə. İşlerimin ikiler mingrek gülmeyim Uyununda yemin tapmayım ne buldu bilmeyim Siz motor kızlar nikşayardasız Yüreğimden yanılar anlamısız Siz motor kızlar nikşayardasız Yüreğimden yanılar anlamısız Min avulda gül başıkta her şapmaktılar Kızlar bana uğra buza oh yaratmılar Siz matur kızlar nikşayaktasız Yüreğimin yanılar anlamısız Siz matur kızlar nikşayaktasız Yüreğimin yanılar anlamısız Yüreğime yanılar bir tanıştılar Sileşirge süz başlarına cilfi kıyılar Siz matur kızlar nikşayaktasız Yüreğime yanılar anlamısız Siz matur kızlar nikşayaktasız Yüreğime yanılar anlamısız Kızlar. Rahmet eylesin. Radyo Televizyon Respublikamız. Başka alkışlar, hürmetli dostlar. Hazır dostlar, tağın biri yılmayıp alayım hali. Skeç, şkaf deyip atala.
Ne tapsam? Bitiririm. Aha! Aha! İki bakalım. Şampanskiye koya. Ha? Nerse bu? Ne tapsam bitiririm. Oya indirse silisen min üzümüne bir. Men silame. Ana, Badis tübündeki abilerin sili. Ali yarı, Mahmut. Beslik Badis'ta oturmadı. Beslik Badis'ta. Ana, ne gözleri bilen, tübedeki sasulke, buzlarını berip kredi. Ne tapsam, ayava, ne tapsam bitiririm. Ayava. Ha? Ayava. Aha! Şkafta! Yok. Şkafta! Gitele, şkafta mı? Ha, bilesin mi? Ben indi güçlü. Bana bir şoklu şu var. Tramvayga oturdum. Baram. Kuş kuvvetini kolga jiydim da. Bir zaman kutuma şut! Diktiler. Bilesin mi nişadı? Bilesin mi nişadı? Bütün tramvayda yürümedi. Haydi ama! Bitirin! Götürün! Şkafta! Hazır mısın? Ne tapsa? Ne bitiriyor? Hayır la! Dur şuna kıymalı. Aşın ben silahsın mı? Hoş! Hoş! Söylesün mü? Zeyrekten bundan. Zeyrekten suklama. Şabide! Tamam. Ver! Hazır mı? Hazır! Ciddi? Hoş! Öş! Kuşu kara didi beyten misin? Senin ışkaf emme motor. Bana işini yapsan vapşidayım mı? Abunlarla da girişe. Bu biraz mı destek edecek? Zor ambar yüzağı gerek kuşu. Sen değil mi? Sen şoltratırsın ya telefonum sende. Ha simkini ona yutam değil mi? Sen şoltratırsın. Şoltratırsın kuşu. Şoltratırsın degende. Ne tapsa? Ne tapsa? Bekleyin. Biberlerim olmadı mı? Koydu. Hayda. Ha bekleyin. Birini. Şak. Hayda vurun! Hayda vur! Allah'ın seni sıçramadın mı lan?
Tapsan! Bitirin! Tapsan bitirin! Bitir! Dime militsiya saklan! Ne? Tapsan! Ali hareketi bildirdi. Ali hareketi bildirdi ha? Tapsan bitireyim. Sus! Ben şunu bilim vereyim de bitireyim. Yürüyütler. Kulağınızda kuş kuvvet. Kesenizde. Ne kesen yok idi. Aksanız bulsa bir de vursun. Anam seni zeytin Yürüyütler. Bir de vursulmağız. Bir de vursulmağız. Sizden suygan yarlarınız yanda bulsa, siz en baxtli kişiler. Жырлый Алмаз Закиров, Кортларым. Başına oturdu beni.
Алмаз Закиров. Hozir endi sizning oldingizda tag'in bir jirshimiz Farg'at G'arifulli. Yazmışlar şuldur, yalışlar şuldur, unuttan sınıdır, sındır şul sınıdır, yazmışlar şuldur, yalışlar şuldur. Senin demine uylamışsındır, o da uylamış, dim uylamışsındır, uylamışsındır, sındır şul sındır, yazmışlar şuldur. Yağışlar şuldur, uylamışsındır, sındır şul sındır, yazmışlar şuldur, yağışlar şuldur. Yaratmışsındır, yaratsana dilgeriyle bir türlü haber. Yaratmışsındır, sındır şul sındır, yazmışlar şuldur, yağışlar şuldur, yaratmışsındır, sındır şul sındır, yazmışlar şuldur, yağışlar şuldur, yazmışlar şuldur, yağışlar. G'arifulli. Үсеп җиткәч, инде кеше булгач, әниләрне ташлап китмәгез. Ташлап китеп, картлык көннәрендә сез аларны ятим итмәгез. Әниләрнең бөтен мәхәббәте, бөтен мәрхәмәте балада. Аналарга дигән җан җылысы адашып йөрмәсен далада. Безнең өчен үткән кайгылардан әниләребез яшен түкмәсен. Әниләрнең түккән күз яшьләре каргыш булып безгә төшмәсен. Хөрмәтле дуслар, сезнең алдыгызда чыгыш ясый үзебезнең танылган җырчыбыз Илшат Муллагалиев. Рәхим итеп каршы алыгыз. Barı
Илшат Моллагалиев. Қол шабулар. İlşat Mollagaliyev. Күшті қол шабулар. İlşat әмі ярата қол шапқанда, İlşat тағын бір шығып, башы еттіне кірейді. İlşat Mollagaliyev. Әйінді құрметлі қотын қыздарымыз, қазір сіздің қоршығызға Татарстанның от қозанған, Башқұртстанның халық артисті Салауат Фәтхетдинов шақырасы келген ие. Өзіміздің егітлер әйбәтрәк жырлар болып шықты. Шуңа күрә шақырамыз қазір. Рушан Мұхаммадғалиевні күшті алқыштар белән қаршылығыз. Қаршылығыз. Yaratkanlar, bu başınlap tabışkanlar. Tek bәхетле bu dünyada yaratıp kavuşkanlar. Мәхәббәтле yurttağına yaşağı rahat bula. Yaratудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле yurttağına
яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Her gaile үзенчә яши, харисасы сүкül. Yaşasın dünya maturarak barıdır. Məxəbətli yurtlarına yaşağı rahat bula. Yaratudan gına jirgə bəxtli bala tuva. Məxəbətli yurtlarına yaşağı rahat bula. Yaratudan gına jirgə bəxtli bala tuva. Saklasın Xuday qanatını, ayırır yalğışlardan. Məxəbət yaratır. Məxəbətli yurtlarına yaşağı rahat bula. Yaratudan gına jirgə bəxtli bala tuva. Məxəbətli yurtlarına yaşağı rahat bula. Yaratudan gına jirgə bəxtli bala tuva. Məxəbətli yurtlarına yaşağı rahat bula. Yaratudan gına jirgə bəxtli bala tuva. Məxəbətli yurtlarına yaşağı rahat bula. Yaratudan gına jirgə bəxtli bala tuva. Yaratudan gına jirgə bəxtli bala tuva. Bəxtli bala tuva. Ravşan Muhammed Ganiyev. Hürmetli dostlar, aynı bölümlerimizden konsertimizni devam etamiz. Sizin oldığınızda çıkış yası Almaz Ahmet Galiyev. Rahim etib qarşı alığız. Tünni bizep appak qar yağganda, inlerime alar qalğanda, dostum uyuşturgan bir kişide aşık buldum kuşu Xadişe'ye. Yüzü balkıyanın tulgan ayday, süleşuğu nazlı tatlı balday, bitlerinden jimildi sipkiller, barısı da yıldız şekilline. Ki ağılgan şul avlak kişide, Siyuğumla ettim Xadişe'ye. Işıraşular sıra pışıldadım. Əsonundan özüm qorqub qaldım. Əsonundan özüm qorqub qaldım. Kevine rahat deyim. Min mecnunum, əsin minim Leylem. Qalıq əli birgə yülərlik. Şıgık səfər qarurmana taba. Bulmaz anda bir kim günlərlik. Min mecnunum, əsin minim Leylem. Şatır kırık suyu jiplerinden ikevgine rahat diyuim. Yıldız kuzun indi balkıganda tapşırırım akkış biyuim. Şatır kırık suyu jiplerinden Sazan sızıp nişkebilli jiller
Алга илтер хыял юлыннан. Тормыш дарьяларын иңләр өчен көймә ясар кояш нурыннан. Сазын сузып нечкә билле җилләр. Мин Мәҗнүнең, ә син минем Ләйләм. Алмаз Әхмәтғалиев. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер әйдәгез тагын бер кат елмаеп алыйк әле. Сезнең алдыгызда скетч ир белән хатын миниатюрасы. Yarısı var. Beybe. Min bir koyada var. He, işe gittim. Nerse buldu tağın? Bulmadı. Var mı? Nerse buldu diyeyim. Bir nese de bulmadı. Ha. Elleydi. Matur kulmegen yok mu? Yok. Şu da korap duran elle simirip gittim. Yok. Ha. Min sana жиын deyip sonra gittim. Yok. Olaysa bizim arada hazır nersedir bu ah? Yok. İli nersedir bulaşak? Yok. De. Bittin de logika. Tak. Xotin kız logikası bilen söylüşüp qarayıq әлі. Sen bir günge qortaydın. Yok. Ha. Әлі енді parikmakerin sirlap gitti mi? Yok. Ну, әйтейді нәрсе болды? Менің киерге киімім yok. Фу ана! Ну, бірінші сұрау білен айттым бітінде. Киерге киімің бар мı жаным? Соңға туры мен де айттым бітінде. Yok дейдім. Қарайғалы мына қабыздың шқабымыздың мұнда нәрсе бар екен біздің? Мына бет мұнда біздің қуа бар мı? Да. Бұл күнлер бізді ortak nişkey değil mi? İyi. Buna bir, bana birisinden birisinden. Sonsuza seni simize iter. İyi. Karab duralım sonsuza seni ute kurunma iter. İyi. Son qaradı, mına bunda bit qara. Kişegini aldık bit mına mısın? Bir ama kişegini aldık bit. Bu bit minanın alsın ki yerge olmadım, olu üçün gün aldım. Ulan ha! Barasın mı sen yok mu? Yok, var mı? Yüzün güne var. Min Sinan'da barıp yemsiz ittiresim kelmiyor. Yüzün güne var, min ukkelemiyim. Ukkelemisin? Yok. Ömür boyu benim yanımda oynamaya yaşaksın. Yok. Teki vakitte uzayına gitti, ben kaldım demeye yaşasın. Yok. Şınlap aytasın mı? Etmeyeyim, yok. Ne oldu canım? Bak ha. Tutmuşsun demini? Canım, bak ha. Çuğuna mı ne? Sen beni yaratasın mı? Yarata. Gittim ya ben. Bilesin mi? Min anlıyor muyum? Niye sen yani o sözüne kıl tartıp alırlar? Ninci sözüne? Yaratam sözü. Ne işler yayın ya? Nasıl? Yaratam seni canım, yaratam! Buldum seni. Var, git. Var, git. Var, git. Oldu. Gitti ya mı? Var, git. Var. Toşta gittim. Git, var. Tağın bir intonasiya bilen indi. Var indi. Bu normal itibakli bulmayayım ha. Şu ay. Bugün sana benim intonasiya şamı, irtega beni şamı. Belki bana vapşi yenige koyup bitirgedik.
Чистый уйнадың нервымда. Yorт сағат кете olmayayım дейді. Кеттім, все, болды жетті. Еміне yorт сағатылық біз кетейдігі, қазір мен гіне кетем. Әйді бар, ки. Все, сүйініп кетем, туйдым, чистый шушы кейді бар, ки. Міне рәзі шушы сөздерін ешіттір үшін кияуға шықтым ба мен? Телефонны қалдырған ба? Алло, қоясы. Метроға жеттің енді? Тәкі менен башқа кеттің еме? Менде бара, менде кірі ба. Так, ине. Син уйнасаң ауылымның яңгырап тора кечләре. Сине тыңлый югарышлар, тыңлый түбән очлары. Картларның да, яшьләрнең дә үзәгенә. Моңы белән ут кабза, моңсызлар йөрәгенә. Ә инде хәзер каршы алабыз авылыбызның иң уңган, иң булган гармончылары. Каршы алыгыз. Hürmetli dostlar, bizning Bayanchilar ansambli.
Hazır konsertimizni davom etib, sizning oldingizda shigish yosay Pashti Felis Bahirov, Ranil Sadiqov. Ranil Sadiqov. Kuchli olqishlar. Rahmat Ranil. Balaşam. Tılsımlı da, yağımlı da. Her kimge de yakın söz bu. Balaşam. Ni arada ötüp gite, siz mi de kalasın. Evet Balaşam. Ömrünün en güzel, en matur, Әтияне қанат астында рәхәтләнеп яши торган чагы. Бала чак. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез тагын бер елмаеп алыйк әле. Сезнең алдыгызда скетч, җыр дәресендә.
sen nişe oturasın? Benim orumda. Oturam. Ne oturasın? Dur. Abi! Min tursam sen yatasın mı? Dur dey. Benim? Ben bir nişe oturam. Yani abi. Kara. Koşup bir tanesine kan oşağına aşadı. Var oturasın. Otur. Hazır mı var oğlum? Hazır. Bir durumda var ya. Hadi sıra bakayım. Dersen oldu önemli. Gel boy. Ben hiç dersler oldu indi. Evet, ben oturasın. Evet baba, buradayım da. Hayır, sen nişte oturasın. Ha? Nişte oturasın da yiyin nişte. Oturam. Ne oturasın? Bir yerden gerek. Abi ben sigara söyleyeyim. Söyle olay bu var. Ne kadar ifakımmış. Şiir. Ati sözleri. Ati. Mutlaka olur. Yok mu? Şiir. Ati sözleri. Sili Noel. Ati minga ot birdi. Otlandağın şop dedi. Matur kızlar kursan. Minga alıp kaç dedi. Abi zırlayayım mı? Zırlayayım mı? Hayır, ders bitti, koydabız. Bitti mi ya abi? Bitti. İşte olmuşlar, hürmetli tamaşaçılar.
Toylarını başkardılar Kayınkay, Yesli Bakşa kolektifi, Kalanın Tanga Citekçisi Rali Kaliyev, Nail rolünde Nail Uzi. Hazır konsertimizde devam edip sizin aldığınızda özünün matır jırlarını sizge başkarıp öteşek Almaz Galiyev. Karşı olunuz. Hayırlı günler, hayırlı günler. İskan tutar yanlarıma şeşlerini uğrarımın bir uğrarımın bir tutarımın uzamını gel itermin canım şeşleri sivri türkümün erdine vurma güday uğrarım şemilini kumullarına canım şeşleri sivri türkümün erdine vurma güday uğrarım şemilini kumullarına İskan uğrar yanlarıma şeşlerini uğrarım bir uğrarım bir tutarım uzamını gel itermin canım şeşleri sivrisin imin erdine vurma güday uğrarım şemilini kumullarına canım şeşleri sivrisin imin erdine vurma güday uğrarım şemilini kumullarına İrkem tulamış eşlerine jilde torat astımımı Kusvaraşların fikrimini elle yarat astımımı canım şeşleri siverizin imin erdine Urme gülüday uğruli temşemini kumullarına canım şeşleri siverizin imin erdine Urme gülüday uğruli temşemini kumullarına canım şeşleri siverizin imin erdine Urme gülüday uğruli temşemini kumullarına canım şeşleri siverizin imin erdine Urme gülüday uğruli temşemini kumullarına Urme gülüday uğruli temşemini kumullarına Urme gülüday uğruli temşemini kumullarına Rahmet güzel. Hayırlı işler. Sizni endi bayramlar bilan qutlab, tozalik, sog'lik tilab. Ralif, ayda, ikkinchi sirni. Siz bizga kerak. Siz har vaqtda yonda bo'lishga tegishli hurmatli xotin-qizlarimiz. Shu hurmatdan sizga endi o'zgan yilga jir bo'lsa-da, yangi aytib qabul etarsiz. Sen kerak degan jir. İster veren yürek dolu bugün Benim eşeğin kaderini Senin şista kumeli Yarattım di kabatlıyman Dağın 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 Yeşerte de Senin sabır canın Yarattım di kabatlıyman Senin sabır canın Tanrım atsın eşini bina Nurlu yüzün kirek Birev bulup diberişin Kirek dike yürek Yarattım di kabatlıyman Senin sabır canın Yarattım di kabatlıyman Dağın 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 Yeşerte de
Рәхмәт. Tağım atsın ışını mima, nurlu yüzün kirek. Birlev bulup diberişin, kirek iki yürek. Yaratan deyip kabadı iman, tağın tağın tağın. Yeşerte de, yeşerte de, senin sabır canın. Yaratan deyip kabadı iman, tağın tağın tağın. Yeşerte de, yeşerte de, senin sabır canın. Yeşerte de, yeşerte de, senin sabır canın. Şimdi burada beylerler arasında rahmetli yaşarıyorsun. Rahmet. Алмаз Ғалиев! Алмаз Ғалиев! Алмаз, тағы бір. Рахмет. Бәйрәм үтмей биюләрсез. Яшы, қарты да бей, күйге баса, біреу да бек. Бей білмем деп тұрмай, бию күйлері Hürmetli dostlar, hozir sizning oldingizda jırlay Nurmabosh avuli yigiti Ramziz G'alipov rahim etib kuchli olqishlar bilan qarshi olamiz. Yaşadığını da bir kaygı yok, uymuyla küleydik. Ömür keyler bitmizgine, utmez bizdeleydik. Karlar karalaykenler, şeşler ağarayken, utmez diyen ömür keyler, utte azayayken. Karlar karalaykenler,
şeşer ağarayken Ütmez diyen ömür geyler Üte azayayken Sağınıdıra, uylandıra Otlu yerine gel şaklar Altını birim, gümüş birim Kavalı bin kırgan şaklar Karlar karalayken ile Şeşler ağarayken Altın gümüş ödün yamalı Bende azayayken Karlar karalayken ile Şeşler ağarayken Altın gümüş ödün yamalı Bende taralayken Yıgrıp teşedik, yıgrıp ütte gürelerini Ülkenin mesele, gittim yerşik Oldağı ömürlerini Karlar karalayken ile Şeşler ağarayken Ütmez diyen ömür geyler Üte azayayken Karlar karalayken ile Şeşler ağarayken Ütmez diyen ömür geyler Üte azayayken Ütmez diyen ömür geyler Üte azayayken İnsanlarımızın hayırlı kişiler. Bir bilengine bulmayın neymi tağabını zırlarız Allah versa. Eyde şükür bilen sizin şuşu Halkara Hatan Kızlar Günü bilen tebrik etem. Abilerini, bağlarını, kızlarını. Sizde oldağı turmuşuğuza selametlik, tozalık, tanışlık. Gel şolay kileş yüzlü batır bulup kalığız. Nigene körsegizde, nigene işitsegizde barıtsında Ütkerip kine jibergiz. Gel şolay kilip, yılmayı bergiz. Men iyim şekilde mujuttakam. Hayndi ikinci jarımda başkarıp bitesin kile. Rayfaya koyup bitse, bakatleme deyip soramasın. Bakatleme deyip soramasın, soramasın. Bakatleme deyip beynime söz veren. Hisler beni eğer anlayayım diysen Sırlarımını oku gözümüne Beklerimi deyip soramasın Seni bekledim Kuday gülegi Nurlar silip yanıgan ayımdasın Seni koyaşım minin jiridegi Nurlar silip yanıgan ayımdasın Seni koyaşım minin jiridegi Ben eklemedeyim soramasın Ezlemedim şişten mehedini Yüreğimde varı sinenge bilen tapıdım mehedini deyip soramasın Seni mehedin kolay yüreği Nurlar silip yanıgan ayımdasın Seni koy
koyaşım benim jirdagi. Sıraması Mehtemeni yadılar gülmesin Ölüşüme diyen Mehtemesi Mehtemesi Mehmetime kuzeler demesin Mehmetimi deyip soramazsın Seni Mehmetim Kudayı bulağı Nurlar simip yanıgan Yanıgan ayımdasın Seni koyaşım benim jirdagi Nurlar simip yanıgan Yanıgan ayımdasın Seni koyaşım benim jirdagi Seni koyaşım benim jirdagi Aşışlı oynat kösetekimiz Avulda dolaşakta Üstüm jitkeşi demmemiş olay Aralıştık emi payda Bağlı bala şaklarına Kaşık tuğan yaklarına Eline kaşı bir yakasıman İnilini tanırmay Kaydın eli avırma Evde bala şarımını Eline kaşı bir yakasıman İnilini tanırmay Kaydın eli avırma Evde bala şarımını Yok savaşı yok özüre Aylarda yatar taşı Şun diye deseler gile Taptım diye eydeşe Elle kaşı bir yakasıman İnimini tanırmay Kayttım eli yavarıma Ezde dolaşarımını Görünsünde olsun idi Yakışmasın da selamını Kaldırıp gittiniz diye Elle ükkelegenime Üstüm şitkeşi demmemiş olay Aralıştık kemi payda Bağlı bala şaklarına Başım tuğanı yaklarına Eline kaşı bir yakasıman İnimini tanırmay Kayttım eli yavarıma Ezde bala şarımını Eline kaşı bir yakasıman İnimini tanırmay Kayttım eli yavarıma Ezde bala şarımını Kayttım eli yavarıma Ezde bala şarımını Ezde bala şarımını
ey xotin qiz, bik argan kebek tuyulganda, ko'z yoshlaring tomchi quyulganda, yashar kuchim qolmadi deb ayta ko'rma. Alsu tonglaringni monga törme. İksiz, şiksiz, meşakkatler urabuz olsa, yardımchisiz, toyanışsız, yalgız qalsan, ko'nglingga nachar o'ylar kirta ko'rma. Oshi bolam, tilgashindən marjan o'rma. Yaratırga öğren. Az bulsa da öz üzüngni. Alga atla. Rəncittirmə sen özüngni. Meskinlenme. Güç tap düzeltirge yalgışlarını. Hiç birişme. Özgertirge bula yazmışlarını. Dirlese de, yandırsa da işten yalkın. Dün артынан келмей қалмай бары bir gün. Düşümkülük, naşar keyif қуып жибер. Шул вакытта күшең артыр, bir şu gider. İyi хатын kız, sen бәхеткә лайык шиксез. Аллаһның рәхмәте зур, кудрәте шиксез. Hürmetli avdaşlar, tamaşaçılar, kilgen konaklar, hürmetli artistlarımız. Her vakitte aşağı rahmetimle Allah'ı Teala'ya eytem. Bizni qavat şuşu yazını in matur bayramında şuşu dolu zallarda tradisiyaga aylangan konsertimizda işraştırğanı için. Qadirli yaratgan abilerimiz, anilerimiz, apaylarımız, singillerimiz, kızlarımız, xatınlarımız. Sizni şın ko'ngildan Nurmajirlik er yigitleri, babayları, atileri isiminden yazını in matur rahat bayrami bilan qutlarga ruxsat etiniz. Bugungi kunda kebek sog' salomat, shod, baxtli bo'lib qolishni tilaymiz. Siz bizga bek kerak, siz bizning ilhomlantiruvchilarimiz. Shulay bo'lmasa, shunday motor iskitkish konsertimiz kelib chiqmas edi. Biz sizni yaratmasak, siz bizga kerak bo'lmasangiz, biz bunday konsert uyushtira olmas edik. Ko'ngil turlarida yurtgan hislarimiz bugungi tomoshada irg'ilib sizning oldingizga berib chiqdi. Borib chiqdimi yo'qmi, sizning olqishlardan ko'rinadi. Agar biz sizni bugun azrak dünya mashaqqatlaridan arındira olgan bo'lsak, biz o'zimizni bek baxtli sanaymiz. Shu konsertni uyushtiruvda qatnashgan barliq madaniyat xizmatkorlarına, o'zishchan artistlarga rahmatim cheksiz. Bu konsertni hazırlayanda biz bütünümüz bir oila bo'lib yashadik. 10 kun davomida bir-birimizni podдержать etib, foydali kengash, kerakli kengashlar berishdik. Xatolarimizni birga tuzatib, bir-birimizni anglab ishladik. Natijasida ko'rinadi shu birdamlikning. Rahmat madaniyat yurti direktori Zila Kamilovnaga. Klub bu aralarda beklanmadi. Nindi vaqtda kelsa-da ulashib. Uyushtiruv ishlarini yerine yetkazib boshqardi. Kitobxonachi Liliya Razgilovna bek zo'r rahmat. Bizni to'plab, konsert programmasini tuzuvda zo'r ulush kiritib, xatolarni tuzatib turuvda o'zin qiris tupli haq tuzatuvlari bilan bizni tonusda tutdi. Ruzila Fanilovnaga barliq yigitlarimiz ismidan cheksiz rahmatimiz. O'zi urshiq kabi bo'lsa da, ko'pmi energetikanda, nindi motor biyular, kuchli kelib chiqqan jirlar, Ruzilaning xizmati bularda behisob. Ana ishlavunda biz borimiz tong qoldik. Har birimizga podxod, o'rtaq fikr topa bildi. Әлбит ул арада Харил мәчетенең 25 еллык бәйрәмендә әзерләделәр. Җирлектә кушылган эшләрне дә, әбиләр шәйендә, ветераннарга медаль тапшыру кебек чараларда шушы кызларыбыз өстендә. Шуның өчен аларга моның өчен кичкенә генә бүләкләребез бар. Artistlarımıza kelganda durustdan da artist xizmati bek jengil ish ekan. Buni o'z boshimdan kechirdim bu yil. Shundan bildim.
Іштен соң вақыт тауып, репетицияларға еріп, нинди кеше килеп шықты. Наил Галимжанов улы белән сәхнәне дер селкетте, авырлыгы белән дә, осталыгы белән дә. Наил ялгыш инженер булгансың. Рәхмәт сиңа. Тәрбияләп үстергән әти-әниеңә, тормыш иптәшеңә Сәриягә. Яш артистларыбыз утынаяты сәхнәдә. Алар зурларга үлгі булдылар. Рәхмәт әти-әниләренә шундый уллар үстереп ятканнар өчен. Шулай дәвам итсәләр, киләчәктә чын артистлар булачак. Үскән авылы җырчылары Айдар абый, Фәргат абый, Рушан, Фәнискә улы рәхмәт. Без пүскәннеке дип тормадылар. Нурма җирлеге кешеләребез бергә булырга тиеш дип безгә моңнарын бүләк иттеләр. Галиев Алмаз, аңа рәхмәттән башка сүз юк. Ансамбльнең җырын ул сольный җырларга тиеш иде. Алмаз бу ансамбльгә бара икән дигәч, бер сүзсез риза булды. Концертыбыз гына уңышлы булсын дип, миндә ул җырлар буа-буарлык диде. Рәхмәт Алмаз. Җырлаучылар ансамбле бик уңышлы килеп чыкты. Индәшкәч тыңладылар, өздереп уйнап чыктылар. Рәхмәт егетләр. Шулай ук саксофонист Миргалиев Алмазга бик зур рәхмәт безнең кичәбезне ямьләндергән өчен. Галиев Рәмис, Садиков Рамил, Муллагалиев Ишат концертыбызның изюминкалары булдылар. Рәхмәт аларга. Скетчта биюдә катнашкан егетләргә әфәрин диясе кала. Кыска араларда нинди зажигательный биюләр көлдереп үтерә торган сценкалары белән безне һәрберебезне әсир итте. Аларның бергә җыелганын күргәнем булмады. Кайсы эштә, кайсы көрәштә, кайсы балташта, кайсы конкурста катнашып кайта, кайсы Казанда, ләкин бу концертка бергә җыелып, бер ноктага суктылар һәм нәтиҗәсенә ирештеләр. Моны баш егетләре Райханга, Рәмзискә рәхмәт, молодцылар. Моңарчы бу концертта катнашканнары булмады. Быел ям истәп җибәрделәр. Ахмет Галиевка рәхмәт, үзенең иҗат итеп киткән шигырьләре белән безнең хузурга чыгарды. Улы рәхмәт Рәлифкә бик зур хезмәт куйды. Ардым, туйдым дип әйтмәсә ярар иде дип борчылдым. Ләкин борчылганым юкка булган. Кайда, тагын нишли, тагын кайсы җырлыйсыз, беләсезме дип кенә торды. Шушыны әзерләү чорында кичә берничә мәртәбә конкурска барып кайтты. Әле ул арада гаражда машина ремонтлый, йоклый микәнме дип уйлап йөрдем. Һәм шулар арасында мин дә бу таланы бирдем. Күптәнге хыялымны шушы кызларыбыз, бигрәк тә шушы кызларыбыз һәм егетләребез булдырасын дигән булып сәхнәгә чыгардылар. Нәрсә килеп чыкты, ансыны сез бәя биришә. Рәхмәт Гөлшат Сәмигулловнага, мине кеше каршына чыгып чыгыш ясарга өйрәткән өчен. Һәм менә алда итеп киткән кызлар триясы Зилә, Лилия, Рузилә миннән җырчы ясарга теләделәр. Рәхмәт кызлар, минем хыялымны тормышка ашырга ярдәм иткәнегез өчен. Улы рәхмәтем зур егетләренә, безгә нинди матур видеороликлар бүләк иткәннәр өчен һәм безнең тамашаны видеога мәңгеләштергәннәр өчен. Рәхмәт сезгә, тамашачылар. Концерт әзерләнмәгән, белдерү куелмаган, билетлар калмады. Бу феномен. Ничек үзем алып кала алдым әзрәк дип куанып бирдем. 25 февраль көнне кызларыбыз безгә концерт куеп киттеләр. Егетләр исеменнән аларга да рәхмәт хатлары тапшырырга рөхсәт итегез.
Hürmetli Құйышқай балалар бақшасы коллективі. Рахмет хаты. Құйышқай балалар бақшасы коллективіне. Хан Нұрма орта мектебі коллективі шығып алыңыз. Жетсат Хан Нұрма мектебі коллективлары, қайда біз? Фәриде Фәрид қызы. Hürmetli Gülfire Garafettin kızı. Rahmet katı bilen bölükler. Gülfire Pakaya. Faydası duydu. Zühra Gileş kızı. Zühra Pakaya'da. Rahmet katı bilen bölüklerine. Zühra Pay, ondaydı bu kadar. Fülüse Yerdiz kızı. Şafide Safiyullah kızı, Şafide Pekay'da. Muzdipuflar ailesi, güzel. Güzel Ham Aline, Muzdipuflar. Aya güzel ondaydı. Aysulu Kerimova, Aysulu Koya. Abileri, enileri, babayları, abileri kim çıksa da yarayı. Sulu Garif kızı, Sulu Apay. Faydasın. Çıkaydı, kol silde oturma. Çıkıp bula eğlenip çıksın. Çörüp bir yapınca burada olmaz. Siyer Gali kızı. Gülşat Şahvali kızı. Onuncu sınıfta okuşa kızlar. Mektepne. 10. sınıf kızları. Hürmetli Nurma Orta Mektebi'nin Svitoshny Perepalok büyüğü. Var mı büyüşüler kızlar? Eysel Apay, sada şuna. Eysel Apay gülerip dur almayın şimdi. Teslime Abdullah kızı. Teslime Apay. Tatlıyız. Necide Garafettin kızı. Necide Apay. Bizning Sıfıtı Apayları. Gali Apay. İsiyar Apay. Gülnur Apay. Gali Apay, İsiyar Apay, Gülnur Apay. Sıfıtı kolektif, powerlar. Hürmetli yoldaşlarımız, sizni barınızı da şu bayram bilen kutlayız. Sizge selametlik, can tanışlığı dileyim. Şulay көңіллі, тату бірден болып yaşayın. Biz sizni bek нык yaratабыз һәм hürmet etәбез. Hayırlı bayram kişileri bilen hürmetli avuldaşlar, güzel hanımlar, eniler, apalar, abiler, güzel nəni dostlarımız, kızlarımız. Mine 23 fevralda sahneden Radit Nail ula korkup kaldım hele barabançılarında kurga jığbiyu ansamblı şokrası bulur diyen edi. Bizni uzdurdular birinçiden tomaşaşı jıyıp. İkinci
Икенчедән үзләре арасында көтелмәгән яңалыклар белән, көтелмәгән җырчылар барлыкка килүе белән бөтенебезне шаккатырдылар. Хөрмәтле нәни дусларыбыз, егетләр үсеп килүче, ир егетләребез, әтиләр, һәммә сигән ярларын иләрендә ташлап, һәр көн сайын репетициягә көннең кайсы вакытына карамастан төнге 12ләргә хәтта безнең белән шушы сәхнәдә репетицияләр ясап, без хатын-кызлар алдында йөзебезне кызартырга тиеш түгел, без аларның ышанычын акларга тиеш дигән девиз белән менә нинди яхшы концерт бүләк иттеләр безгә. Бүгенге бәйрәм кичендә безне шатландырган, сөендергән җыр биюләре белән, уен көлкеләре, шаярулары белән һәм дә инде гармон моңнары, саксофоннары белән таң калдырган ир егетләребезгә һәм гомумән сәхнәдә чыгыш ясаган үзешчән ир егетләребезгә, шулай ук үзебезнең хезмәттәшебез Ралифка, шулай ук һәр вакытта безне сөендереп рәхмәт хатлары язуда булышкан, һәрбер кичә безне видеоларга төшереп барган зур-зум егетләренә һәм дә үзешчәннәребезгә көчле алкышлар. Нормабаштан Пускеннән көндәлек репетициягә килеп, хәтта Рәмзис Казаннан кайтып йөрде. Зур рәхмәт сезнең барчагызга, егетләр. Олы рәхмәтләребез һәрберегезгә гаилә именлеге, матур киләчәк, тагын да матур шушы концерт номерлары белән әле безгә сәхнәне дөрләтергә, селкетергә, яшәргә, яшьләргә әле. Рәхмәт! Хәзер инде без сүзебезне, бер генә минут сүзебезне үзебезнең авылыбызның, җирлегебезнең хатын-кызлар җитәкчесе Фәридә Фәритовнага бирәбез. Рәхим итегез. Әссәламу алейкум, кадерле, хөрмәтле, иң якын кешеләребез, авылдашларым. Рөхсәт итегез барыгызны да бүгенге якты, кояшлы, җылы бәйрәмебез, гүзәл хатын-кызлар көне белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Мин үзем исемемнән генә түгел, шушы авылыбызның барлык хатын-кызлар исеменнән, сеңелләр, апалар, ханымнар, әбиләребез исеменнән менә бүгенге безне олылап, бөтен эшләрен ташлап, матур итеп, шын артистлардай безне куандырган өчен, шушы кичтә безгә олы шатлык бүләк иткән артистларыбызны шын күңелдән котлыйбыз. Аларга олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Менә монда күргәнемчә, шушы сәхнәдәге артистларның әтиләре, әниләре, әбиләре, туганнары утыра. Олы бәхет димиче, олы горурлык димиче моны нәрсә дип атыйсың инде? Безнең өчен, мәктәп укытучылары өчен бигрәк тә, чөнки буларның һәрберсе мәктәп укытучылары тир түгеп тәрбияләгән үзебезнең укучыларыбыз. Безнең горурлык бигрәк тә зур бүген. Аларга карап сөенеп туеп булмый. Һәм араларында бүгенге көндә инде минем дә оныкларымның шушылай авыл халкын сөендерүе зур бәхет. Менә шушындый бәхет барыгызга да Ходай насыйп итсен. Шушы матур бердәм яшәүебез бик озак дәвам итсен. Һәм инде залда утыручыларның да гаиләләренә тигезлек, татулык, тынычлык, моллык, инде артистларыбызга да шулай ук тагын да үсәргә, тагын да матуррак чыгышлар белән авылдашларын сөендергә Ходай насыйп итсен. Менә бүген беренче мәртәбә сәхнәгә чыккан авылдашларыбыз да бар. Алмаз Әхмәтгалиев. Белмәгәннәр өчен инде аның берничә китабы да чыкты, шигырьләр җыентыгы. Һәм ул әйтә, мәктәп чорында ул бит язмады. Мин йорт салырган җир алгач,
Менә шушындай шигырь язу илһамы туды миндә ди. Менә мин әйтәсем килә, шушындай матур мизгелләр тормышыгызны уңай якка, матур якка үзгәртә торган мизгелләр тормышыгызда күбрәк булсын. Шулай булса безнең тормышыбыз да матуррак, яшәвебез дә ямьлерәк булыр. Бәйрәм белән барыгызны да рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт, артистлар. Хөрмәтле авылдашлар, бына хәзер грамота алгач миндә бер-ике рәхмәт сүз әйтмичә төшеп китеп булмады. Бик зур рәхмәт сезгә, егетләр, безне бүген сөендергәнегез өчен, безгә чын ял кише бүләк иткәнегез өчен. Хатын-кызга күп кирәкми бит инде. Әз генә сезнең җылы сүзегез, ягымлы карашыгыз, әз генә игътибарыгыз һәм ихтирамыгыз була икән бер көн. Калган 365 көн сезнеке. Концертта шокланып утырдым. Үзебезнең балалар өчен, үзебезгә килә торган балалар өчен, әле балалар бакчасыннан килеп җитмәгәннәр өчен. Шуннан да хөрмәтле әтиләр, хөрмәтле абыйлар, сез менә хатын-кызга шушындай хөрмәт күрсәтеп, бу балаларга үрнәк күрсәтәсез икән. Димәк, без дөрес, әйбәт киләчәк буын тәрбиялибез. Бергәләп. Бик зур рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Концертка анализ ясап чыкты инде Радик Наилевич, миналарын кабатламыйм. Но Радик Наилевич җырларга чыгып, җырлады да, эшендә эшләде, эштә алып бара бит. Җәмәгать, үзара салымыгыз түләнмәгән булса, кабат-кабат уратмагыз инде авыл урамнарын, илтеп түләгез. Дүшәмбе. Рәхмәт бик зур, егетләр, рәхмәт.